Perezida Kagame birukana mugenzi we. Perezida Kagame yaganiriye na Ramaphosa wa Afrika Yepfo ku ntambara yo muri Congo. Birumvikana baganiriye kuri uyu wa 20, birumvikana ni kuri uyu wa 28 z'ukwa mbere 2025. Kuva ngo Perezida rero Paul Kagame yaganiriye na mugenzi we uyobora Afrika Yepfo Ramaphosa nyine ku ntambara yo muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibiro bya Perezida wa Afrika Yepfo byasobanuye ko abakuru b'ibihugu byombi banaganire nyine ku mirwano yateje impfu z'abasirikari b'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo. Biti mu by'ukuri rero bageze bati mu by'ukuri abakuru b'ibihugu byombi bemeranyije ko imirwano ikwiye guhagarikwa nyine bwangu, kandi ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zirebwa ya makimbirane bigasubukurwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kuri uyu wa 28 Mutarama 2025 yatangaje ko ikiganiro cya Perezida Kagame na Ramaphosa cyarimo ubwumvikane kandi ko cyatanze umusaruro. Ubwo rero Perezida Ramaphosa yari mu Rwanda nyine muri Mata 2024, we na Perezida Kagame bemeranyije ko intambara y'umurasirazuba bwa RDC ikwiye guhagarikwa nyine binyuze nyine mu biganiro by'amahoro. Nuvuga ngo icyo gihe rero ingabo za Afrika Yepfo ziri mu butumwa nyine bw'umuryango wa SADC zari zimaze nyine amezi hafi nyine 5 zifatanya na RDC n'imitwe nyine irimo FDLR ihuriyemo na Wazalendo n'abacanshuro b'abanyaburayi mu kurwanya umutwe wa M23 cyasiye wa M23. No kuvuga rero ubwo nyine yasubiraga rero muri Afrika Yepfo yagize ati ibikorwa biri kuba bishobora nyine guhungabanya u Rwanda bikozwe n'umutwe wa FDL. Hari imitwe rero myinshi ikorera muri iki gice. Twemeranyije ko igisubizo cy'amahoro cya politike ari bwo buryo bwiza nyine ku bikorwa bya gisirikare ibyo ari byo byose. Kuvuga ngo rero mvuye mu Rwanda afite imyumvire ivuguruye na gahunda yuko tugomba gushaka igisubizo cya politike. Nubwo Perezida Ramaphosa yatangaje ko yahinduye nyine imyumvire, ingabo za Afrika Yepfo zibikana ziyoboye nyine ubutumwa bwa SADC bimukana zakomeje nyine gufatanya n'iza RDC ni mu kurwanya M23 kugeza rero tariki ya 27 Mutarama 2025 ubwo nyine uyu mutwe wafataga umujyi wa Goma. No kuvuga ngo Afrika Yepfo rero yemeje ko nyine kuva tariki ya 23 Mutarama kugeza kwa 24 Mutarama 2025 abasirikare bayo 9 nyine bapfiriye muri iyi mirwano, barimo 7 bari mu butumwa bwa SADC cyangwa bwa CDC na 2 nyine bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye. Nuvuga ngo rero leta ya Malawi rero nayo ifite rero abasirikare bo mu butumwa nyine bwa SADC binokana yemeje ko nyine ko mu minsi nyine 2 abasirikare bayo 3 bapfiriye mu mirwano bahanganyemo n'abarwanyi ba M23 cyasi M23 mu mujyi wa Sake no mu nkingero. Kuko bivuga ko rero ko mbere nyine yaho nyine M23 ifata umujyi wa Goma nyine abasirikare bari mu butumwa bwa SADC bamanitse nyine amaboko kimwe rero n'abari nyine mu butumwa bwa Loni, aho nyine bategereje nyine gucyurwa mu bihugu byabo. No kuvuga Perezida Paul Kagame na Ramaphosa bemeranyije ko ibiganiro by'amahoro bikwiye gukomeza. Ndabashimiye.